19 август. Әлмәт шәһәре. Татар КВН лигасы. Катнашалар. Кампи 2003. Әкәмәт КВН командасы. Кампи 2010. Бишбармак Мамадыш командасы. Һәм Көрәшеннәр җыелма командасы. Чемпионlar кубогы. Әйдә шая. Biz başlayacağız. Karşı alınız. Tatar KVN Ligası'nın alım barışçısı Rami Akdeyev. İstenler misiniz dostlar? Hayırlı kеш, qadrli dostlar, televizor qarovchilar, jüri a'zolari, Almat shahari salom! Bugün bizning Ayda Shoyart Chempionlar Kubogi Tatar KVN Ligasining tarixidagi bарлық чемпион командалар bir o'yinda kuch sinashi. Aydagiz ular bilan tanishib ketik. Dostlar, Tatar KVN Ligasining 3 topqir chempion, mening eng yaratgan komanda Kampi 2003. Tatar KVN Ligasining 3 topqir chempion Kampi 2010. Tatar Ligasining 2 topqir chempion Akamat Qozon shahari. Ayda Shoyart proyektining 1 topqir chempion Beshbarmoq Mamadush. Ayda Shoyartning bıyılgı chempion 2021 yılning jenguvchilari. Mana iyun oyindagina Qozonda o'yin o'tdi. YouTube'da ko'ray olasiz. Kurashchilar Qozon shahari. Do'stlar, bugun bizning ikki baygi, ul albatta salamlar ham razminka, improvizatsiya. Bugun bizning 5 komanda ham 3 o'rin. Birinchi o'rin eng muhim kubok, ikkinchi ham 3-chi o'rin. Ham chiqishlarga natija kim qo'yadi? Aydagiz jüri a'zolari bilan tanishib ketik. Tatar Ligasining eng yaqin do'sti, tanilgan birinchi tatar reperi Shakur Almas Qurbanov. Mana hozir endi eng qadrli do'st, Tertib radiosuning boshqarma prodyuseri, teleradio olib boruvchisi Ayvaz Sadirov. Tatar KVN Ligasining legendar o'ynovchisi, tanilgan yumorist Seriñ Bayramov.
Dostlar, Tatneft Xayriya fondining grantlar programmasining yetakchisi Elmira Ulfatovna Gazizova. Ayda Shoyartni yaratdi. Ayda Shoyart ana yaratdi. Tanilgan yumorist, jurchi, Tataristonning ot qozongan artisti Danir Sabirov. Dostlar, 19 avgust Almat shahari, Eski Almat madaniyat yurti. Biz boshlab jibaramiz. Komandalar. Tradisiya bo'yicha biz buldiramiz. Boshlab jibaramiz. Birinchi bo'lib 5 barmoq, Mamadush, ketdik. Şimdi şundan başta belirteyigine interagtiv yasamayısı bu skile kadar dostlar. Hadi biz sizge soru bilirsiniz, siz cevap vergeniz boşaksınız. Cevabı yoksa bilirsiniz. Tak davaydı geçirip kalıyoruz. Tatariston'da en boy şehir koysu o. Elmet. Koysu şehirden yektuk. Elmet. Böyle koysu şehirden bizden kulağa girmeyecek. Elmet. Hamindi koysa en yoktuzlar. Elmet. Benim dostlar yol giderler. To Kitay'da, to Tayland'a. Kubokka keldik biz Elmet'le kızdırırga. Bizning shirin çıkış yosi 5 barmoq, Mamadush. Bizga kubok mühim tugul, bizga keraktik olqish demesi. Agar kubokni bilsak, bulaşak bizning bulash. Agar biz bugun chekilsak, Santa. Kadir dostlar, sizin karşınızda Mamadush'un 5 barmoq kıven komansı. 2019 yılın şampiyonları. Yok, sıra suya başlamayız. Şınaptan bizden sonra pandemiya başlandı. Muanı bitirir için bir şey var. Eğerden bizge kubuk şampiyonluğu birseniz, ağır bitecek. Bizge mulla şulayı bitti. Kadir dostlar, yine biz elmette birinci topkır. Şimdi sizin ben danışıra gerek. Minüzün boş barmoq bulamağlamışa. Mansı bizden yemen barmoq. Amansı bizden urta barmoq. Bilugişe bütün problemalar şul barmoq arkasına çığa. Ko'rsatayım mı? Ha, ko'rsatamiz ya. Hangisi bizning otsiz barmoq? Yok, tege 4-chi barmoq arkasına tugul, biz real ismini bilmaymiz. Kısaca, sizin bilan nasa bo'ldi? Tag'in qonni oldilar endi. Hürmetli tabiplar, siz otsiz barmoqdan yılına 3-4 topkur qon olasiz. Nishlab siz bütün barmoqlar turunda o'ylamaysız. Alarning da bir spirtli momu qamonchilasizlar kerak. Şimdi sırası kuzegizde soru oturdu. Koya bizning Shanti rock festivalida zажигает. Biz zажигаем bunda. Ketdik dostlar. Meni otsiz deb bildilar. Mening takda ismim bor. Ilfat. Yashaysiz bu informatsiya bilan. Bizning birinchi miniatyura Munir Rabqayevga ilhom keldi. Tak Munir. O ilhom keldi, ilhom. Munir. Hit запись. Венера бомбla жырлашасың. Так. Yozdava, давай. Sanduq açılar, telin anlayım, hem kalbasa, minoşim. Так, kalbasını sızıbat gerek dur. Munir, sığalını sin, sirkin. Eşerinin Venera bom yüzüne jırlap şalı. Давай, Munir. Sanduq açma. Kular. Ne olsun, ayda bir yolum.
Bütün kişi kaşa titirge ite. Çünkü min alarını tınlap, lep kaşa başladım. Yuhuu! Eğer AES turuna balalarını taş baka alıp kilse, nerse bulur idi. Ötey. Bu bit toşbaka tugel. Otam teatralni bitirgen kişi. Toşbaka diye toşbaka dedim mi sana? Onun вообще kamal artisti. Kütüde iki pikaper ugez. Selam John. Selam Bounty. Karali Bounty, neyim sorusu gire. Hiçbir şey kuşamadım Bounty. Dikmen bittigi sıyırlarga rayski naslаждение alıp gel. Ya. Qaray şepsin John. Hanım ya hoca kuştu. Tam bir süsen John'un suzam diye. Qaray John. Mena bugün kişke sorayını verip tural ha. Neyse gel. Мен ана бүгін романтический boşak. Boşak. Yok şunu bırak, bir almayayım. Nek? Benim anda bugün naş. Eti bir suğuna 40 gün. Ancak sen de gene yaramıyorsun. Ну менің бит хужамулла, без никаха никах. Biz nikah. Kadir dostlar, ondan şerattағы миниатюр үшін емес. Мүмкін бұла қалса, Данияр, сіз бір yerden mit olmasın mı? Bir миниатюр ғана. Едер о күшті оқыштар білен Даниярны берге шақырып, пожалуйста. Сіздің үшін Шереш Ясли, Татарстанның от қазанған артисті, Башкирияда 5 концерт қойған кіші. Жиде золотой граммофонны телевизордан қараған кіші Данияр Сабиров. Рахмет. Данияр, біз бүгін емес бәләкегені татарша батыл жасысек. Кім татарша яқшы біле? Отмашылары. Давайте вот мына біздің сол жақта Татарстанның от қазанған артисті Данияр Сабиров. Хаманың күндашы Игорь. Крашен егіті. Так, мына қолдығын айтканда, давайте вот мына батыл. Кім татарша яқшырақ біле? Так, Игорь, давай сізден башлайбыз. Вот мына хлебның татарша тәржімесін бұла. Ипи. Битті дұрыс. Данияр, давайте сізге конфигурацияны татарша тәржімесін чек. Сазақ. Ну, білмейсіз, есеп бірген ол, Игорь фойдасына. Yok, давайте вот biz sizge hazır fora bilip qarayız. İkinci round, o biyu roundu bulacak. Şu ana göre capoeira, gittik. Siz birinci Igor. Burada bir rahmet. Daniyar, sizin cevap gerek hazır. Aytım bilmeyeceğim Sabirov'na beyden deb. İsa bekegen ol Igor foydasına. Haminde kadar dostlar 3. etapını 17 kişi Tatar yılası kıraş bilen tamamlayacağız kile. Sülgünü. Tutunuz. Вы что, обалдели? Вы хотите, чтобы звезда татарской эстрады боролся с Кряшиным? Hayır. Вы что? Это же на видео надо снять. Вы что, годный контент будет, ребята? Yok dürüst etken Daniyar'ım yok şuna bir rahmet demeyiz bu tür bir şoğır tıkına. Şuna etken biz sizin icatınızın bitini yaratabilirizemiz. Hem menen bitnikten yaratıp tınlayız. Ne şu icatınız dostuna biz sizin huzurun razı olsun tabii. Bir rahmet. Sonda bildim yaratını şapşının şırık şırık gülüp durgan sen kışıkkan şapşın. Hem kadar dostlarına size de eskiyle uzaktan. Ne dürüst etkende bugün oynuyorlar Kozan'dan, Şoğlu'dan hem Mamalış'tan. Jinguşi'ye bireler girdim ben. Kozan için girdim olup püştek. Şoğlu işine püştek. Evet mine biz Mamalış, bir otma boyu Kozan'a bargamajım. Marojni de olabız, şavurma da olabız. Sizin için rahmet elmet. Gafu, sobu, selam. Sizin için lütfen koyunma, selam varsa. Gafu, selam. Beş parmak Mamadış komandası. Beş parmak komandası rahmetin
Rifat Mahmud ulu Mutigullinga topshira. Uzun so'zning qisqasi Mutigulin kolbasasi. Davom etamiz. Yorsholli shahari menim yaratgan komanda. Endi aytdim ana. Kampi 2003 qarshi olamiz. परदेसी नूतन नित दारुणा पै जाऊंगा Yaratgan o'yin bizning ayda shoir, yaratgan shoir To'qay Abdulla. Yaratgan o'yin bizning ayda shoir, yaratgan shoir To'qay Abdulla. Sizniki muayyin ayda shoir, meniki muayyin To'qay Abdulla. Yoki meniki u ayda shoir, ey yozuvchi Alish Abdulla. Come on! Come on! Abdullah To'qay turunda so'z aytdik, plus Almat turunda aytdik, plus Jivon uchun tog'a narsa kerak. Vaksinироваться etarga kerak. Aha, men bilan kishi 2 sразу qo'ydirdim. Birini qo'ydirdim-da 15 sekunddan so'ng ikkinchini berdim, ayma. 15 sekunddan so'ng? Chunki между первой и второй перерывчик небольшой. Мен менә vaksinироваться etmeyim. Chunki men qo'rqam. Elzi, senin 5 bola, sen narsani qo'rqirga. Elzi, 5 bola? Sen bit bizning bilan o'ynaganda shunday tartibli, tiynoqina qiz eding. Hatto bir kim bilan da ubishmagan edi. Kiyovga chiqqach, ishqimda bo'lg'aymi, ha? Lekin bizga shingirga kerak. Tog'in miniatyuralar bormi? Tatarcha kompyuter. Tatar g'alimlari birinchi tatar kompyuter o'ylab chiqardilar. Hamanda Enter knopkasi, Illa knopka, Пробел knopkasi, uzun knopka. Ctrl Alt Delete. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kampi 2003 komandasi bo'ldi do'stlar. Hurmatli juri a'zolari, nindi smayliklar qo'yamiz mana bu komandaga. Kampi Qilmali. Sen bizning bilan o'ynading. Ramil to'xtali. Bu ayda shoir men bunda yetakchi taqdi. Unda albatta birgina yetakchi. Qolganlari подчиненный. Ayda bizning bilan постраивайся. Ayda ketdi. Kampi! Beraber bitti dostlar. Avtobusda bo'lgan hal. Tak, stop! Siz ne ishlaysiz? Sizning maskangiz qo'ya? Davom etiniz. Tecrübeli usta kütüşü o'g'lin kütürge öğreti. Oğlum kelali bunda. Mana men neymi? Bu rayonda eng usta kütüşü. Men 15 yil kütü gittim. Mana bu shibriqni ko'rasizmi? O trofeyni men uni prezident tug'an kunga bo'lak gitdi. Qara. Mansur Faridniki. Mansur Ildusniki. Oyog'ini sirayim. Men sening o'sharga olib keldi, qo'shamiz. Hozir turmada bo'lgan hal. Kishini butan o'tirmay yana. Yara.
Тәмле пантомималар. Бірінші пантомима үш пұшмақ. Икінші пантомима бәліш. Һәм соңғысы кишәге бәліш. Тауыклар гаесінде шундый да хәлләр килеп чыга. Ток. Син ақ тауық, мин ақ әтеш. Амыңызды нәрсе, ә? Ток. Сәлем, күрше. Сәлем. Ах, син ана! Рәфис, туқта, суқма, ул бит импортный бройлер. Менә кодированный мужиклар була бит ул. Була бит инде, була. Күз алдыгызга китерегез. Хатын ирен кодироваться итәргә алып килгән. Әйдә барабыз. Әйдә китердем. Қоя, мен өзім справлюсь. Әйдә, менә монда. Исәнсез? Исәнсез. Мансыма? Әйе, менә монсы. Экземпляр. Әйдә, башлыйк. Мин бүтән ишмим. Мин носкины үзем юам. Мен носкиларымны өзім юам. Мин тещины яратам. Мен тещины яратам. Булдымы? Булды. Нәрсе болды бұл? Хатын кирәлі мұнда. Менә мұны күрәсіңме? Байын қаматта. Ғымырым шулай ұзарымағы. Следующий. Здравствуйте. Войти можно? Здравствуйте. Между прочим, исәнмісіз? У меня здесь аура татарская. Исемің нешік сенің? Как зовут тебя? Иван Захаров. Ох, электің маржушка. Ладно, давай. Вон там на подоконнике қияр, видишь? Қияр, көресің ме? Қияр, да. Қияр возьми, аузыңа тық, в рот қияр положи, да. Не буду я сувать ничего в рот. В армию, что ли, хочешь? Вот это какая буква? Н. Огурчик обратно в рот положи. Какая буква? Н. Я вас научу по-татарски разговаривать. Правильно будет. Ладно, давай документы свои, Идрис. Почему Идрис? Я, значит, Иван. В армию, что ли, хочешь? Идрис Айратович. Идрис Айратович, син тупой маймал, точка, мэ. Почему это тупой маймал? Потому что так и есть. Окулист на втором этаже, я вахтер. Достар, Кампи 2003. 2003 жылда біз бишау едік. А қазір 2021 жыл һәм біз көбейдік. Һәм енді мына бұл Татар КВН лигасы арқасында. Рамиль, нишләп Татар лигасы КВН-ы? Мен бит балаларымны үзем таптым. Бей, сіз бит Татар КВН-да таныштыгыз, шулай бит инде? Әйе. Әлбәттә, дуслар. Үтәләр еллар, үтәр ғасырлар, вакыт тик тормый елгалар, агалар. Кичәгенә сәхнәгә адым ясадык, кичәгенә әле без яшидек.
Қазір енді бармақ үй вазифа саған таша балаларға дүние көрсетірген. Bir kim bilmей келешекне әмма шушы буын бізден яқшырақ болыр деп ышанабыз алға. Біз бұлдырабыз алға. Көпе yıllar өтмәсін, вақиғалар болмасын. Әсир шаят ұтағына жауап, мұсулықны бір жеңмедіз, аны көргеш көләбіз. Мына шондай күш бар, ой шаят. Көпе yıllar өтмәсін, вақиғалар болмасын. Әсир шаят ұтағына жауап, мұсулықны бір жеңмедіз, аны көргеш көләбіз. Мына шондай күш бар, ой шаят. Кампи 2003-2007. 3 тапқыр чемпионнар. Зур рахмет. Крашыннар әлмәттә, сабын. Әзірләгіз бәзәкләр. Крашыннар әлмәттә бина була бой. Біз мында генерал түгілі да бой. Баялғын чемпионы жеңерге келді. Әбі үшкірді. Sizin başına bilgisayarın şampiyonları Krashenler Jilma komandası. Sen нәрсе біздің 100 мың жеңгенні күсәтірге шығардың мы? Әйе, 100 мың жеңгенні, хамыл 100 мыңның қоя кеткенін күрсәтірге. Dostlar, көбегіз Krashenlerдің кімлер екенін аңлап бітірмейсіз. Біз Krashenler İsimleri biz Urus, Sileşe biz Tatarşa. Mene bizni Kalaratski jug bilen şağıştırırga bula. Kayan kelip şıkkanını bir kimde bilmey. No bitiriyor indi bik da var hazır. Krashenlerden şundi büyük şahıslar şıkkan. Georgi Ivuşov, Петр Гаврилов, Римма Никитина. Mene mınsı için seni berip de ötürüge yaray. Dostlar, biz elbette birinci tapqır şuna göre tanışıp gittik. Bu bizden Loha. Eydagiz Loha. Onun klişkası Faraon. Нишләп? Çünkü ул bütün акчасын Финика пирамидасына кертеп шүтелмичә калды. Әйе, мен Давид оның астындайдым. Леха, Шакур кебек бұл әлі, Ник? Юғал. Мұнысы біздің Вадим. Ол Салават Закишка пародия көрсәтә білә. Құрметті достар, бүйдіп бұйыл газетларымның соңғы 33-ші сезоны, 2-ші жылға соңғы 34-ші сезоны болacak. Алла берса, соңғы 35-ші сезоны да ясарбыз әлі. Шөп. Мұнысы енді біздің командада бірден бір татар қызы, Лия. Лия білән досташқа шықына достар. Міне бәдірәфте пышмақта тұра тұрған әйбірнің шәйнік түгіл екенін аңлай башладым. Дима, нәрсе сөйлесің сен? Мен вообще-то жыр әзірлеп келгендім. Әйде жырла. Әлмәттің көптен түгіл юбилей болды. Қазір аңа 68 яш толды. Құттыбыз сізні көткен юбилей білән. Оңғыштағымда сіз қазір шыққансыз пенсияға. Әлмәттің шәһәр тұра анда вышка. Біздің бұнда нефте вышка. Қазір мұнда велосипедная дорожка. Крашенler әлмәтте биік әйді немножко.
Kardeşim, әзір миниатюр күрсәтергә. Автоледилар арасында мондый хәлләр еш була. Ни эшлисең, Тип-тигез юлда нәрсәгә турымызга бастың? Матурым, қаранды нинди матур кындагышлар. Минем инстаграмдалар белән бер фото да юк. Матурым, ярты сәгать элек ой кара нинди пишән кибәне фотога төшигәле. Аңгарлы ой нинди атлар иде тукта фотога төшигәле. Аңгарлы ой ничек матур итеп кояш чыгып килә иде фотога төшигәле. Матурым, Әлмәткә бер атна барабыз бит инде. Әйдә барып җитик инде. Бер генә фото. Белгәнегезчә, һәрбер президентның үзенең игезәге бар. Күз алдына китергез, Рустам Нургалиевка игезәк әзерлиләр. Так, без сине 10 ел буе әзерләдек, хәзер экзамен алам, әзерме? Давай бер нәрсә әйтеп кара. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мөхтәрәм Әлмәт халкы. Халтура, без сине моңа өйрәттекме? Рустам Нургалиевич, нәзегрәк иттереп сөйлә, анысы сөйләгән вакытта кулларыңны селкеп калып ал әзрәк. Менә сиңа шундый ситуация. Рустам Нургалиев сине үзе урынына Әлмәткә Кубок чемпионовка җибәрде. Сәхнәдә нәрсә дип әйтер идең? Әйдәле? Ну сез молодцы, конечно. Әлмәттә Кубок чемпионов ясагач. Белгәнегезчә, Әлмәт командасы югары лигада чемпион калды. Но не без моей помощи, конечно. Айваз, ник кылшапмыйсың? Эштән китәсе булсаң, бүтән радиолар юк бездә. Данир, ишеткән идем гаиләгездә кайгы, хатыныңның инстаграмын зламат иткәннәр. Но мин бирдем инде поручение, ул кешене эзлиләр. Но главный ход следственных действий не выйти на самого себя. Шеп, хәзер авыррак задание. Күз алдына китер, синнән журналист сорый. Рустам Нургалиев, сез шәчсе Сабантуена кунак булып килергә сүз биргәнсез. Ни өчен килмәдегез? Пацан слово дал, пацан слово вернул. Нәрсә? Рустам Нургалиев бер кашан алай дип әйтмәс иде. Ну менә, кара давай. Пацан слово дал, пацан слово вернул. Молодец! Без сине алабыз. Ну минем бер шартым бар. Площадьны төшереп, инстаграмга кертер өчен иртәнге 6-та торып якны мин только. Ярарасы сөйләшерме? Күпегез беләсездер, Фирдус Тямаев Элвин Грейны судка берде. Күз алдыгызга китергез, Элвин Грейны төрмәгә утыртканнар. Опа. Я увидел тебя, субханаллах. Весь такой нарядный, машаллах. Ты будешь моим, алхамдулиллах. Елама, ярсыма, сен үзең гаепле барсына. Достар, Кариша, поймите, әле нәрсә сөйләмәгез инде, мин бит өйләнгән кеше. Ничек со, гаилә тормышы? Өйләндем, на изи. Беләсезме, плюслары бар, конечно, но минуслары да күп. Вот, шкафны ачам, не пойму, әле хатынның күлмәге, әле минем казырга киеп чыга торган халат. Анарсы, ваннага керем, әле хатынның кремы, әле минем крем. Аңламыйм. Менә хәзердә, әле хатынның стрингосын кигәнмен. Әле бөтенләй бер нәрсә дә кимәгәнмен. Аңламыйм. Сине нәрсә өчен утырттылар соң монда? Вор. У Салавата крал. У Галимова крал. У Низамова крал. У Фирдуса ничего не крал. Утыртты да койды. Так,
Кариша, мен қоя йоклаймсың мұнда? Сен бірінші жырла давай, біз уйлап қарарбыз. Только біздікі блатнойны. Давайте попробуем. Шестой! Где ваши заточки? Пошел на дело! Опять пошел на дело! Ты прости меня, Фирдус, за мою смелость! Пошел на дело! Опять пошел на дело! Ты не простишь! Ну что же я наделал? Тургаля! Міне, әлбәт шундый матур шәп шәһәр емегіз. Аның парклары, пляжлары ғана не тұра бейт, ә? Ничек міне шундый дәрәжеге үсерге алған ол, ә? Мен білем. Нефть топтылары ләтті, и пошло. Барсы да яшы хәзір, хорошо. Дима, сен ешіп шейх киімінен шықтың? Мен ұйлаған ем әлмәтті бітің кішілер шұтай терейді. Кім ери? Әне қарағыз. Әнешлеп самокатта шықтың? Мен айтқаннары әлмәтті бітін жерде велодорожкалар деп. Мені хәтті мұна мұнда да навигатор алып келді. Бірәсіңіз келсе мұнда бет әлмәтті хәтті туқайны да сәпитке отыртып қойғандар. Мен айтам, татарлар хайлакар халық енді, өзлері не шығаралар? Өзлері кішілеріні сәпитлерге отыртып бітіргендер. Анарсы, білесіз ме, Дубайда ең зұр фонтанлар, ең зұр вышкалар. Әлмәтте ең зұр нәрсе екен? Әлмәтте ең зор, ышаныш. Наил Маганов. Biz sezon boyu aynı şayarla oynadık. Hem finalda jingu yaladık. Bu şampiyonlar kullayın biz tekip aldık. Hem prediktanı biz yazdık. Спасибо. Hürmetleri sizge. Spasiba. Hürmetli şöyle sizlere. Spasiba. Tamaşa şöyle sizlere. Spasiba. Spasiba. Kalbimiz kalbete. Spasiba. İskelmeklere. Spasiba. Anne gezgere. Spasiba. Suri. Elbet. Spasiba. Kreşinler Jilma komandası Qozon shahari alqışlar. Davom etamiz. Eyda Shoyar Chempionlar Kubogi. Qozon shahari Akamat KVN komandasi qarshi olamiz. İstanbul'un şeşekleri sine Hayırlı keyif muhterem dostlar, sizin karşınızda Akamat KVN komandası Elmet shahari. To'xtali. Nega Elmet? O'zingiz bu tezroq qana pafosni boshlaymiz dedingiz. To'xtali fail, biz bit Elmet turunda bir narsa da bilmaymiz. Nechig endi bilmaymiz de. Buni Elmetga kelib kiruvga endi unda tutroq kolso. Ayya. Lekin shaharga prezidentskiy kortej kelar ekan, u kolsolar birozgina yeyila boshlaydi. Ayya. Ondan sonra neftaniklarning idora o'zagida bo'ldi, ko'rdingizmi deydi, aymi? Ayya. Anda служебный роман бар mısın? Nindi служебный роман? Anda butunisi tuğanlar. Yigitlar, mening bit sizga kichkinagina bo'lak bor. O, bo'lak ayba. Ayya.
Тоқта, шушуда болдымы бүлек? Сен тегі вақытта больницаға аппендицитті кестіреге барғаш, өзің білауып қайтып кеттің, что ли, сен аны? Yok. Bu, білесің ма, аны әнесі финикаға таққан болған, ертсыңына шығарып үлгірген. Мұнсайбәт. Нәрсе дейдің? Сен мұны көрдің мі? Ого, полицейский браслет? Жоқ, ол фитнес браслет. Қолдан шөп аяққа киіп қойды. Сен ол мәсәкіне айткен едің бет енді? Айтсам соң қол үсмәді бет аннан соң. Сіз вообще кетті Рубин футболшылар жысынан басып тұрасыз. Команда бар, ойын бар мой. Айдалайсаң ердәмей? Өміне бар менің бір жыр. Бірісін бірсіз сүзіп, бір-бірсін әмініп, екі өгіз ята сарайда. Мұндай мәсәклер бола алмай, бұл чемпионлар кубогы жидірек болырға керек. Нәрсе сол кубок? Міне Татар лигасы олғымы мен бір татар ауылы шекілі. Хәм яши шонда бірден бір матур қыз. Міне барасың сен янына киініп, ясанып, біршылып, башта бір гіне ой. Я была, я yok. Нәрсе кәмәтлер, бұлдырабыз ма? Бұлдырабыз! Çiçekleri sinirime giderim. Ayni dostlar, көз алдыңызға кетіріңіз ғойләдәгі бик көріос хәл. Фәйруза bir нәрсе. Ужас маларсы. Сол. Нәрсе сен қаршы. Ғибрет бит сол. Нәрсе сен қаршы. Ауылға шықса бүтін ауыл сасы ұят. Сол. Сен қаршын әйт нәрсе. Bugün içmişe kaldım deyip durar. Devam edelim bundan. Çiçekleri sinirime giderim. Sormadan şaplarında katarını. Ayni dostlar, көз алдыңызға кетіріңіз Әлмәттегі ең бәйләңшік полицейский. Әйе, ауылшыңа нәрсе. Сән мұсыз, қайырлы күн, сержант Ибрахимов. Документларыңызды көрсәттіңіз әлі. Ярар. Афу етіңіз, документларыңызды көрсәттіңіз әлі дейм. Телефоннан сөйлешем бейт. Кетелім. Әйе. Документларыңы бір әлі дей. Сен аңғыра, что ли? Телефоннан сөйлешем дей. Кетелім. Кетелім. Бір мен бәйләнді. Неповиновение сотруднику? Мен қасызға отам. Сен нәрсе пуляешься? Мен сенің білән играть не хочу. Әйе, бір мен... Мен сізбеға қолға алам. Кетті бұға уже. Adılın çiçekleri sinirime giderim. Sormadan şaplarında katarını. Татар егеті рус әдебиетінен имтихан бере. Отасипов, готовы? Готовы. Что у вас? Стихи. Пожалуйста. Лукоморье, значит, дуб зеленый, алтын цепочка на дубе том, и днем, и ночью Ильгиз ученый. Так какой еще Ильгиз? Менің исемі Ильгиз. Все ходит по цепи кругом. Направо пойдет, жерлы аж сердце дынгр-дынгр. Налево? Налево молодец, у меня не ходит, молодец. Молодец. Там еще девчушка от нас одной ногой на ветках висит. Русалка. Наверное, не вникала. Господи, переживаю. Там еще коттедж такой большой на куриной. Так, все, Мухтасипов, не сдали. Как не сдал? Я же Снежную королеву учил. Там девчонка вот такие холодильники продает. Так, все, пошел вон отсюда, пошел вон. Çiçekleri sinirime giderim. Sormadan şaplarında katarını. Татарстанда бірінші магия кибет ашқандар. Ой, сәмісіз қалларыңыз шикайбат кедама яра, шу айфарин болсын. Нәрселер сатасыз сіз мұнда? Ну, мұнда татар магиясы кибет. Нешік бола ол? Бір ес сом.
Қатар магиясы кебедем. Ярар, бар бізде Элвин гель. Ансы нәрсе? Шешке құлыңа саласың да, шешіңе сыйпысың, имында кетті. Я встретил тебя, альхамдулля, увидел тебя, альхамдулля. Исінің қошқында бәлеге қызлар жиыла. Йо, керекмей, Татарстанға кіртместер тағын. Бір башқай бір бармысың? Ярар, шай не скушай. Онсы нешек? Машигондай. Йо, қасы керекмей. Бір жөнірегей бір бармысың? Фатхиддин Називин. Ого, онсы нешек? Бұрның асиптір. Үреп, қара, бабышышык, қайқайп. Это же такой. Жоқ, керекмей. Тағын бар бізде приколюшка, қара. Шикере, 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 кере, кере, шикере, шикере. Шикере, 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 кере, кере, шикере, шикере. Нәрсесің ол? Ешіклер шығырды. Йо, бар өтмей, нәрсе бар тағын? Үш пішмақ! Олла, сәлемет болығыз. Рахмет. Тағын бар Айдарский пидар. Ансы нешле? Мұнда сыйпысың да, оп. Қарағызаны, белданы жылытып жібарды байды ба? Аба, бегірек айбатай бар. Мұны, ұфағал қайдара керек. Обязательно. Шабай бар ба? Сағеті. О, мына олам. Тағын бар бізде нафқат нашатыр. Ансы неше? Кешінеп қара. Бегірек қашарат бейт бұ. Нәрсе аласыз? Мына Айдарский пидар меға. Ярар, 1000. Так, какой менің кошелек? Ауыл жемешер ма? Келелі мұнда. Şeşekleri sinedüne gidelim. Bir malayны ikінші балалар бақшасына күшіргенлер. Сен қойсы садиктан келдің бізге. Гестаподан мен. Құяш қайдан что ли? Нәрсе хабарлар келіп жетті. Ярар, құрықмағыз. Хотя сен можно сен погузникті. Қара, шрам. О, шрам көрдің. В натуре бар, что ли? Yok öyle бейді. Айда суйфа ойнайбыз. Бейді? 1, 2, 3, мен жеңдім. Нешегенде қияғаз бейт қойшыны бәрмей? Нешекенде бәрмей. Бәрі бейт. Бәрі бейт. Жетті. А сеңа опасный трюк көрсетем. Нәрсесі опасный инді мұның? Тәрбиеші айтты, шолай ерсең шындай қаласың. Қара, манту. Манты шықты. Қанады шықты. А сеңа запрещенка көрсетем. Құларыңы болайд. Яра жетті. Айда жіберебіз. Ятты что ли? Конечно. Қабатлағыз. Братан, бутама, нашар была. Бутама. Ярар, менің тихий час башлана кетті мен. Йоқларға? Ашарға. Babbılın şeşekleri sinedüne gidelim. Koçanların şaplarında katarını. Muhterem dostlar, келесі номер махсус әлмәтлілер үшін yazıldı. Bu eksperimental büyük контент. Әлігі номердің аналықлары бір елде де yok. Amerika'da da, Japonya'da da, hatta Baltaş'ta da. Oznakay'da da, Tuymazı'da da, Bugülme'de de.
Хотя бөгелмәдә булырга может анда нәрсә генә юк. Лениногорскида да, Азнакайда да, Арчада да, Биектауда да юк хәтта. Хәтта Казанның үзендә дә юк. Әлмәттә беренче тапкыр булачак. Бу номер юк. Ербышкада да, Азинада да. Без әзер. Сезнең өчен тәкъдим итәбез Кигәвен һәм Ширки мәхәббәте. Başlayıq əli desin ot bitten Bu sözlərini indesindən canım İşenşilər tapır işiten Bu sözlərini indesindən canım İşenşilər tapır işiten Yok kirekli biten Hoşla mümkün dövülə bitten Yüreğimdə bulğan saf hislərini Sinizədir niyedir şiddet Yok kirekli biten Hoşla mümkün dövülə bitten Yüreğimdə bulğan saf hislərini Sinizədir niyedir şiddet Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе Синең белән узган минутлар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Тормыш китабында Юк кирәкми бүтән Башла мөмкин түгел ак биттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Менә бит җәмәгать ничек килеп чыга. Син аның артыннан йөрисең, чәчкәләр бирәсең, йөзекләр бирәсең, ханымны ишертәсең. Ә кемдер аны исертә дә алып кайтып китә. Юк кирәкми бүтән Башла мөмкин түгел ак биттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Мөхтәрәм дуслар, сезнең өчен чыгыш ясады Әкәмәт. Әкәмәт, бұлары нормальный, бұсы сәләмәт. Әлмәт! Рәхмәт! Рәхмәт. Әкәмәт командасы Казан шәһәре алкышлыйбыз егетләрне.
Tağın bir komanda kaldı. Nişik keyifler dostlar. Hazırmı? Avaysa devam etmemiz. Yorshalı Kampi 2010. Baby, 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 baby. Hayırlı kişiler dostlar, əbilər, babaylar, əbdilər, əlilər, kızlar, mollaylar, şəkürlər, tanırlar, olğanlar, tanı bitirmədim. Hazır səhnəgə çığa olar, үйгə kirgəndə tupsağa basıb kirə. Olar, avulda birinci bulup bərəngə oturtalar. Olar, qımğandan kalyan yosu, kalyandan qımğan. Olar, mulla bilən bir qul birib isənləşə. U hərifin onlarını kurgeç uylap tapqanlar. Nindi komanda səhnəgə hazır çığa Kampi! Okay, kemerleri ver. Selam abi, selam babay. Bak doktorlar usta. Nindi abi, nindi babay. Sen bizni tanıdan ko'rsatalar. Kim qorasın mı? Selam. Aksana, selam. Benim abi Crash'ın. No Crash'ın. Yok, biz anladık. Sen kim? Ha, men İlnar. İlnar? No İlnar. Men sizning bilan bir komandada o'ynadim. Hozir to'xtag'iz. Qadrli tomoshabin, sizning qarshingizda 2008, 2009, 2010 yılda chempionlar bo'lgan komanda. To'xtanglar Ruslan. Demak, yigitlar, biz prezident Medvedev bo'lganda g'ana chempion bo'ldikmi? Nindi Medvedev. Шеймеев edi prezident. Selam babay. Oy yigitlar, ko'ngilli, nihoyat birga yig'ildik ha. Kimda narsa? Rushan, sen nishik? Men bit hazır coach, erta bilan yogaga yurim, kech bilan smuzi ishim, turmush tup-turalg'a boraman. Kadirov etmasga edi bu yigitni. Ishqirga kerak ana. Yigitlar, menda bit o'zgardim. Oho. To'xtanglar Damir, biz siylashgacha keyin qo'yaylik. Mana. Yigitlar, jetdi. Oynaz. Bunun yeri to'g'in isha boshlagan bo'g'ay. Marat, ul bit endi 12 yil shul alkash bilan g'azablana. Ishqirga kerak ana. Jetdi. Menda borasida aybat. Yara egilib kelama. Bugun bir chempionlar kubogi. Bugun shoqqattirga kerak, anglaysizmi? Anlayım. Oygel, qo'rqittirga tugir, shoqqattirga. Yarar, aydagiz, shoqqattiramiz. Роддом oldunda bo'lgan hal. Amina, kim? Oygel, kim? Feruza nesa sham yapmasin bizga pishon qo'ytayda bo'shatirga. Uruz balaları tatar tirilderesinde o'zlarini mine shulayroq his etalar. İskender Baldandır yazdığımız çistata 3 avgust. Kınırla işlemete referat cisugan cislerde partı. Nikiforov.
Никифоров, кімдірі эшлемәтә реферат, Па, Никифоров эшлемәтә реферат. Чистуга балдандыр. Жетті, болды. Не кемсітесіз сіз мені? Мен бит татарша аңлайым, сіз бит татарша сөйләшмейсіз. Менің әтейім Никифоров болса, әне татар. Ярар, молодец, Никифоров утыр. Сиңа бишті. Дәрісіне давам етебіз. Ойнас. Сен шуашса қойын сөйлешерге ереді. Балдандыр. Күз алдыға кетеріңіз татар ғайлесінде болған хәл. Улам, Ау. әбейіңні туған күні белән құтларға онытма. Точно, хәзір, әне. Алло, әбей! Алло, сәлем, Динар. Илнар бұл. Илнар. Әбей, туған күн білән сені. Рәхмәт, олым, бәхет, шатлық, я Раббым, сиңа да. Шулай ук, ныклы сәламәтлек, тауфиклык, матургына балалар кайтырга язсын, әйме. Аллаһуна матургына татар кызы табып, безнең авылга кайтып, мәчеткә кереп, Рәшид хәзрәтне чакырып никахлар укытырбыз. Матургына балалар үстерерсез. Беренчесе туса Руслан, икенчесе туса Рәкыйп, өченчесе Алсу дип минем хөрмәткә кушырсыз, Алла бирсә. Пока. Пока, әбей. Улам, құтладың ма? Жоқ, ол мені құтлады. Татар ауылы кибетінде урыс кішісі шлей. Давай, бір тапқыр, Светочка. Біздің ертегі үйде ош. У нас завтра дома суп. Мы рот будем открывать, ауыз аштырабыз. Анары құрбан шалабыз, құрбан патношку делаем. Шуңа күрә миңа кирәк құш тілі. Язык птички есть? У нас есть птичье молоко. Аузыңны сәбәрі. Рот твой подметаю, Светочка. Әни ялыш қына мәктәп орнына шолтыра тұру үшін президент кабинетіне шолтыратқан. Алло, исәнмісіз? Исәнмісіз, бұл Рүстәмнің әнесі еді. Исәнмісіз? Әйе? Менің сізге бір жұмышым бар еді әлі. Так. Сіз ол малайның телефонын алыңыз әлі, гіл инстаграмында отыра. Білмейм, келіп шығарма. Рустам Нургалевич нәрсе айтыр? Айратович? Нургалевич. Yok, мен ана кіші, мен точно білем, ол Айратович. Мен бір кімге де айтмейм. Әби сарайда көкейлер жия. Міне, бұлары алсуларға төбен камыға жиберірбіз. Бұлары пышырақ, пятерочкаға ыздаю. Қара, күні бұй қытақлап отырасың. Нүкі нәрсе сенің анда көрсет әлі? Сен аны қара көрсет әлі? Ағанаңы! Көрсет емес! Бабасы! Ая балта! Мә. Буаво Love Story. Тем, кто прохавал бәліш самого снизу. Иң астан. Пешенлік продакшн. Егітлер, сіз әзір ме? Әйе. Кеттік. Сенің білән мен ауыл клубында таныштым. Сенің білән келген қызлардан мен ойнадым. Мен сенің яныңа барам, дүп-дүп тире үйрек. Диджей әйді қойып жіберші бір медет. Бұл менің яратқан жырым. Білесің ме кімнің флеш қысы ойны? Менекі. Хам шунда енді мен аңладым. Сен борышлар дәфтәрі, Сені бүгін ұрлайым. Сен бразильский сериал, Сені бүгін қарайым. Мен борышлар дәфтәрі, Сені бүгін ұрлайым. Дискотека тамам, холод тарала. Мен салмақына сұрым, ярыма затырға. Лекен сен меңа елмайып қына қойдың. Шуңа сәбәбін соңырақ мен аңладым. Ол оның тіге башында яши.
Ләкин мин аны барыбер озатачакмын. Мин югалган үгез. Син колхоз бакчасы. Мин садака акчасы. Мин шуралы, син бүрәнәк. Көти уйный бераз. Мин тәртип радиосы. Син Сабиров Айваз. Менә килеп тә җиттек күзгә. Күз карыйбыз, инде күптән шулай. Дәшмичәбез торабыз. Син елмайдың да, өй янына карадың. Һәм шунда инде мин сезнең капкагызны таныдым. Туктале, монда бит Зөлфия апа яши. Әйе, ул минем апам. Димәк, без синең белән троюродныйлар. Мин акса күрдек. Син грузовик КамАЗ. Мин йокы шүлмәсе. Син иртәге намаз. Син куян күчтәнәше. Мин удаёмкада әти. Мин гүзәл сабан туе. Син мыйыклы әби. Авылла стори тамам. Нәтиҗә яса. Минем хаталарга харап. Син егет уйла. Клубта танышканда узатырга ашыкма. Башта сора. Кемнәргә ул кайта? Ахырда әйтәсе килә. Безнең команда инде 10 ел сәхнәдә тормады. Рәхмәт сиңа Айдаш Аяр. Рәхмәт сиңа Әлмәт. Безне бергә җыйган өчен. Безне тарта үзенең шәһәре. Нефтьнең башкаласы, аның ачык кешеләре. Без яңадан сәхнәдә. Бәл бетмәде. Эй милләт синең өчен. Шагы егетләре. Ярата. Сине Татарстан, Алпанларым үшін ярата. Туғайларым, сәйдәшләрім үшін, жәлилләрім үшін ярата. Рәхмәт Күкірек, яшір яуған, yandırılarım ışıl yaratan. Tatlarıstan kimle yaratan. Kampi КВН командасы, көчле алкышлар дуслар, Яршалы шәһәре. Сәламләү тамам. Хәзер инде безнең импровизация бәйгесе һәм импровизация нинди була? Жюри әгъзалары безгә сорау бирәләр һәм инде командалар шул сорауга ниндер кызык җавап бирергә тиеш. 5 сорау, 5 җавап һәрбер командадан һәм аннан соң нәтиҗә. Киттек. Беренче булып безнең Иптәш Байрамов, Сирин Байрамов дуслар, каршы алабыз. Хәерле кич. Минем сорау шундый. Мин бүген көне буе сөенеп жүрем, шатланып жүрем, чөнки кичә кич миңа якын дусларымның берсе бик күптәннән алган бурычын кайтарды. Вот, мин бүген прям самый бәхетле кеше, жүрем сөенеп. Минем сорау шундый. Шушы 1200 сумны кич ничегрәк тотабыз әлбәттә сезнең белән. Минем кесәдә почти 1500 акча бар. Ничегрәк тотабыз шуны кич бүген? Братан, тагын биреп тора ләҗәткә, пожалуйста. Сезнең Денис минем акчада гына тазарды да бугай. Кесәдә 1200 сум акча бар. Ничегрәк тотабыз бүген кич аны әлбәттә. Син бик шатланма, Сирин абый, ТНВ төшерә, телевизордан күрсәтәләр. Кесәңдә акчаң юк, хатының күрде. Хөрмәтле дустым, 1200 сум акча бар. Ничегрәк тотабыз бүген аны әлбәттә. Сирин, хватит бюджетные деньги транжирей.
1200 сум бар, кісәдә ничегрәк тотабыз бүген аны әлбәттә. Шакурга бир. Шалбарны алсын. Сен вообще олы абыйларының аякларына карап тормаганнан өстә. Что за манер? Так, ярый, бик зур рәхмәт, Киптеш Байрамов, дәвам итәбез. Данир Сабира. Быйылғы Олимпиаданы қарағаш, менің шундай фикір туды. Мәселен, біздің артистларға әйтик Фирдүскә yüzü килешер иде. Суға кіріп жырлады бетіне иғтибар еткенсіздер. Салават абайға келгенде, мен қалса, аңардан яқшы комментатор шығарыйы. Бүгін Салават абай қарада көп болды енді пародия. Алайда, мен көз алдына кетірем, мәселен, сборная Германия ойнаса, комментатор Салават абай туры келері алып барса. Шванштайгер, пас клоузда, Мюллер, удар, кедера! Перехватывать мяч деп. Менә тагын нинди артистларыбызга ниндирәк спорт түрі туры келер иде. Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Меңа художественная гимнастика. Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Гомумән алганда Сирен абыйга Токио шәһәре вообще килешер иде. Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Айдар Галимовка фехтование туры келер иде. Яшайсың сен? Ай, келәлем мына. Яшайсың сен? Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Мәселен, винарисны волейболға футболлар алырга була. Баскетболны кызурак багайды, конечно. Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Айдар Галимов футболда арбитр. Кызыл карточка, кызыл карточка, кызыл карточка кесәдән шыкты. Кайсы артистыбызга нинди спорт түрі туры келер иде? Шакур, паркур. Данир Сабиров, зур рәхмәт, дәвам итәбез, дуслар. Эльмира Ульфатовна. Хәерле кичләр. Мин әзерләнеп килдем. Так. Кыягызга яздым. Онытмасын өчен. Татарстанда шәһәрләрнең исемнәре бик матур. Һәм аларның нәрсә аңлатканын барыбыз да беләбез. Казан, Казан инде ул. Ярчаллы, яр буенда урнашкан шәһәр. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Татарстанда шәһәрләрнең исемнәре бик матур. Һәм аларның нәрсә аңлатканын барыбыз да беләбез. Казан, Казан инде ул. Ярчаллы, яр буенда урнашкан шәһәр. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Әлмәт, булганың өчен рәхмәт. Рәхмәт. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Менә бер кеше бара торган булган. Ялгыш кына булып егылган, сүгенгән һәм менә әлмәт килеп чыккан. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Нефть кая? Әлбәттә, әлбәттә. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Элементлар дегендә, элементлар түгел. Элементлар шунда. Альбертлар мәллә. Әлмәт, сезнеңчә, нәрсә аңлата? Әлмәт, омлет. Рәхмәт, рәхмәт командаларга, рәхмәт Эльмира Ульфатовна, дәвам итәбез. Һәм инде хәзер соравын бирә Шакур, браз, әйдә. Каршы алабыз, Алмаз Курбанов. Алмаз да җыенып килде кыягаз белән. Әйдә. Хәерле кич, Әлмәт. Командалар, хәерле кич, барыгызга сәлам. Хәтер начар уже, но не. Бер җир яза башлаган идем. 2 юлын гына яздым әлегә. Дәвам итәргә булышыгызчы.
Машинада бара мақтанышқа, зур тезлікте, түрлі ойлар кіре башқа. Машинада бара мақтанышқа, зур тезлікте, түрлі ойлар кіре башқа. Бұл да кеттің сахнадан, ол бір нәрсе бермейсің. Рахмет. Машинада бара мақтанышқа, зур тезлікте, түрлі ойлар кіре башқа. Не наехать бы ташқа. Машинада бара мақтанышқа, зур тезлікте, түрлі ойлар кіре башқа. Шейми бабай, мин крашын егетін шақырмас ма екен ашқа? Рахмет, давам етебіз. Тәртип радиосы, Айваз Садыров. Біз бүгін Қазаннан тиклім келдік үшеуләшіп, мен, Шәкүр, исімі Шәкүр түгілігін білді, міне Данир келгендегіне. Бәй, олмаз мұны сенде. Шушы ғымыр яшап Шәкүр деп үрген екен. Шуға көрі телефоны да Шәкүр деп жазып қойды. Келдік, біздің Данирдің микроавтобусында башта аудиода апарам деп мені шоқландырған еді. Мен енді алған билетларымны керізді өтеттім автобусға деген. Бүгін келсем, бұратты, әйді микроавтобусда ғана барай қалады. Шуға көрі микроавтобусда барының үс плюсы шықты, анда бетін тәрізелер зор, табиғатны қарап келдік. Ғымымен матур икенлігіне тағы бір қат инандық Татарстанның. Шынында да Татарстанға, әгерде біздің туризмны жәйілдірсен, көрсетір жерлер көп. Аршаға міне біздің Тоқай қырлайны көрсетелер бар, біздің Бұлғарыбыз, бар біздің Свияга ұтрауы әйме. Һәм менә шушы туризмны тағы да жәйілдірір үшін қайсы районларда, қайсы төбәкләрдә, шәһәрләрдә Татарстанда нинди юнәлешне тәкъдим итәргә була? Нинди һәм кайда? Хәзер сорау. Шәкүр паркур. Татарстаныбызда кайда һәм нинди туристик юнәлеш тәкъдим итәр идегез? Айваз КамАЗ. Татарстанның кайсы төбәгендә кайда нинди туристик юнәлеш тәкъдим итәсез? Менә Әлмәттә җир асты велодорожкасы ясарга була тагын. Татарстанда кайда һәм нинди туристик юнәлеш булдырырга була? Киттек әйдә, сабага, шишкалар җыярга. Татарстанда кайда һәм нинди туристик юнәлешләр тәкъдим итәсез? Һәм менә за границаны ябылгач сизелә, әйме Айваз. Без сиңа тәкъдим итәбез Чүпрәле премиум хотел. Бассейны да бар, 6-дан соң эшләми только, 6-дан соң көтү кайта. Чүпрәле резорт спа дип атала ул. Татарстанның кайсы тишегендә нинди туристик юнәлеш тәкъдим итәсез? Минем җавап башка, инде тишегендә дигәч мин туры ютазыны тәкъдим итәм сезгә. Рәхмәт, булды, тәмам, Айваз, зур рәхмәт. Һәм инде, дуслар, безнең нәтиҗә әзер, каршы алабыз жюри әгъзаларын, алкышлар белән каршы алабыз жюри әгъзаларын. Нәтиҗә әзер. Ну, дуслар, нәрсә дип әйтәсе килә? Рәхмәт сезгә бүгенге уен өчен. Күпме дуслар белән очраштым, бик күптән очрашмаган. Дөресен әйткәндә, Рамил Агдеев, ана кырыенда Рамил басып тора, кубик артта качкан Зөһрә. Без ничә 20 ел элек бергә уйный башлаган идек. Менә хәзер мин кеше булдым, сез һаман монда сикрәсез. Бак карадан киенгәннәр алар. Юк, бик шат, күпме дуслар монда, барыгыз өчен дә бик шат. Мин дөресен әйтәм, biz инде нәтиҗәләрне сөйләшкәндә, безнең фикерләр барыбызның да почти ошаган булды. Ну, мин әйдәгез 3нче урыннан башлыйм. 3нче урынны без бергәләшеп тапшырабыз минем якын дусларыма. Мин инде аларны әйтеп чыктым бөтенесендә. Кампи 2003 командасы дуслар, алкышлап бирегә. Икрамил, Кубик, Эльза, Зөһрә, алар бик күп, но бүген 5-се генә килгәннәр. Рәхмәт сезгә. Җидәү. Менә Дамир бар аланда, тагын кемнәр бар анда?
Саватеев Вячеслав, Айдар. Айдар, онда еще да. Барыңызға да бик зор рахмет, мен сіздің үшін бик шат. В общем, с третьим местом вас, ребята. Зор рахмет, бик зор рахмет. Рахмет! Мен де бұл орында біраз қана мүгіз шығарасыбыз келе, не үшін дегенде, міне үшінші орынны біздің белгілеп кеттілер. Біз алдан сөйлешіп қойған едік бұғайын дейме? Тағын бір үшінші орын бар біздің. Тағын бір үшінші орын бар. Тағын бір үшінші орын, достар. Һәм әлігі үшінші орынны мен де қазір сахнаға мінгештін өзімді КВНші кетіп хисте башладым. Шоңа көре, аларның үзләрінің шаярулары белән иғлан итәсе келе. Шәкүр, Паркур, Айваз, Камаз, Париж, Мамадыш. Егеттер, сізге деген кубокны беріп қойдық. Әммә ләкин Адиевның зор йөрәге медальны үзләрендә калдырып сезгә кубок ата. Хәерле кич. Ләр, сезгә Мен инде әйдә шаярт мөхитенә иң соңгы күрүче жюри әгъзаларынан дип, юк, Өлфәтов, сез бүген генә килдегез бугай бит, әйме? То зур апа булып йөрисез, молодец. Но, дуслар, шундый атмосфера чыннан да мин рәхмәтлемен чакыруыгызга. Рәхмәтлемен менә җегетләр молодцы. За проездда түләмәделәр. Алып килдем үзләрен. Но килгәнемә үкенмәдем. Рәхәтләнеп бөтен мәшәкатьләрне онытып, аның сирин әйтте әле менә яшьтәш командалар дип, теге мин хәзердә кем сез һаман сикереп йөрисез дип. Нинди генә төбәктә булмый мин концерт бетә дә бер булайчылай һәрбер концерттан соң берәр абзый кунак итә инде. Бигрәк тә чит төбәкләрдә ул. Һәрбер җирдә салаватны без кеше иттек аны. Утырабыз Чаллыда мәсәлән берәр начальник белән. Салават минем аша кеше булды. Салават минем шуңа күрә сез дә борчылмагыз, сирин минем аша кеше булды ул. Иң ошаган командаларның берсе. Барыгыз ашадык. Кайсы яктан дияргә түгел әйтәлмим. Но бүген яңа ачыш булды әкәмәтләр хореография ягыннан. Шибен белән кигән булдым, шибен белән ширки. Синхрон бума? Мин моны гомергә бия алмасыйм. Ансы вообще супер. Молодцы, менә үз-үзегезгә үзегез куанып яшәгез шулай. Булай айрым алкышлар һәм икенче урын бирәсе килә әкәмәт. Дип күрмәгез. Крәшеннәр икенче урын. Алкышлар дуслар, Крәшеннәр җыелма командасы икенче урын. Алмаз Курбанов. Иң беренчедән гадәттәгечә һәр уен ахырында ничектер яратмый менә чыгып сүз әйтергә теге сүзләр эзләп табуы тик зур рәхмәт Рамил, әлбәттә синең рәхмәт сиңа үзеңнең командаңа шундый зур уенны оештырып, шундый командаларны җыеп, бу чыннан да Dream Team, мин бу мындай состав командаларны бер сәхнәдә күрермен дип бер кашан уйламаган идем. Бу чыннан да ниндидер ничек теге нитеп әйтик, юмористик экстаз булды инде минем өчен. Икенче урын. Һәм менә Кампи 2010 шулай ук икенче урын. Һәм инде бу чыннан да татар КВН-ында минем иң яраткан командасының берсе. Көчле алкышлар, Кампи 2010 яршаллы икенче урын дуслар. Дөресен әйткәндә, егетләр, чыннан да 10 ел уйнамыйча шундый дәрәҗә күрсәтеп, сез чыннан да афәрин.
Әфәрин, мин сезне яратам. Әле дә мәхәббәтем, йөрәгем сезнең белән. Зур рәхмәт Алмаз. Кампи. Эльмира Ульфатовна, дуслар, каршы алабыз. Қадірлі дуслар, хөрмәтле кунаклар. Республиканың иң тапқыр һәм шаян егет кызлары. Сезне барлык нефтчеләр исеменнән, Татнефть Хәйрия фонды исеменнән бүген мин сәламлим. Шундый матур бәйрәмегез белән тәбрик итәм. Миңа бик ошады. Кичебез бик күңелле үтте, кызык үтте. Бәлки бик тиз үтте. Мин тагын утырырым. Сезгә карап, сезгә горурланып, восхищаясь, гордясь. Сездән генә тора, әлбәттә, ешрак булуы КВНның. Алла бирсә. Ярый, әле Айваз бар. Әлмәт турында бик күп юмор ишеттем, рәхмәт, бик зур. Хәерлегә булсын. Кызлар, егетләр, сезгә уңышлар телим. Тормышыгызда, киләчәктә дә юморга урын булсын юморыгызга. Рәхмәт сезгә, бүтән уенга. Сезгә зур рәхмәт. Һәм минем самый главный миссия була инде. Беренче урынны иглан итәргә. Команда Әкәмәт! Казан Дәүләт Аграр университеты Әкәмәт командасы әйдә шаяр. Иң көчле Чемпионнар кубогы. Dostlar, alkışlıyız, kutlayız Әкәмәт КВН командасын. Көчле alkışlar белән, менә алар, чемпионнар. Чемпионнарның чемпионнары. Зур рәхмәт. Шуның белән безнең бүгенге чемпионнар кубогы әйдә шаяр. Ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!